Nā e whakai ana te toi hau o te ohu kai moana, kāore e tika ana te whakatau rekarekatanga o ngā kaimahi ki runga i ngā kaipuke hi ika o tā wāhi i o tātou moana. Hioi hei tāna no kāre pea heara i tū atu, hei whai mā ngā iwi Māori e whakahaere kaupapa hauika ana ki roto i ngā wai hohonu o te moana. E whai ana e ne kōrero āna i te putanga mai o te pūrongo kāhui minita, e pāna ki ngā kaipuke o tā wāhi i o tātou moana. Anei ngā whakamahuki a Jasmine Pearson. Koi nei ngā momo kēnge hi ika kai te mahi mo te iti Noaiho. E tahi kai te noho tau reka ki o rātau rangatira. Hei tā te toi hau o te ohu kai moana me kāti tēnā mahi. Kaore mātou i whakai ki ngā mahi tūkino ki ngā tangata i runga i ngā pōti katoa. Heoi te tau kuahipa e rua te kau mātahi ngā pōti hi ika nui no tā wāhi i whakahaere ā rātau mahi ki roto i ngā moana o konei. Ko te nuinga uaua pōti i te mahi mō ngā kamupene e whakahaere i te rawa hi ika a ngā iwi. Kei te aha koutou ki te whakatika i tēnei raru? O tā mātou nei mahi aia nei, kia āta titiro ki tēnei, kia whiriwhiri ngā whakaro pāna ki tēnei ripoata. Nā te kāwanatanga tonu tēnei ripoata i whakatutuki, whai muri i ngā whakapai he mahi tūkino i te haere. I runga i ngā pōti e mahi ana mō ngā kamupene o Aotearoa. I want to see 100% fishery observer status on those vessels as quickly as possible. E ai ki ngā iwi ko te pūtea kē te take, kaore anō rātau kia hoko i o rātau ake pōti. Kai ko atu i te 3 miriona tāra te hua ātau a te rawaika Māori, āhua 5 miriona tāra te utu mo tētahi pōti hi ika nui. Hei tā Peter Douglas hoki tai hoake te whiu kōrero kia ata tirohia ngā whāinga. Kaore mātou i whakai ki te kōrero hunuhunu o etahi atu tangata e pāna ki ngā tangata e kore e mahi tūkino. Kaore te kāwanatanga i te aro kia mutu te hoko mahi i ngā pōti no tā wāhi. Ko tā rātau whāinga kia tō te rā ki runga i ngā mahi tau reka ki runga. Jasmine Pearson, Te Karere.